ماهرم پتر پیزاین ابزانی سر اوه دوسیه پیزاین زیاده تر بدمه. دیار بریا 4 ماه و نیوان سریان سیمین و قوس سره و سایتا ولاتی باشور کردستان هات بود سکناندن 5 کس دوی و سایتا ده هاتبون کشتن و پشتی و بویار جی سردوزگاریا کوماریا مردینه لپرسین دا بود دست بکرین ده چارشوه لپرسین ده جی 4 کس هاتن گرتن او 4 کسی جی ده گرتیگه ده نه و دوی پیواجوه ده 4 ماه و نیوان ده جبوان 4 کسان ادانامه کاته آماده کرجادی سرروزگاری کوماریا مردینه و او ادانامه پیشکشی دادگاه سزای گران یا چارمین یا مردینه هات کرن او دادگاه جی او ادانامه قبول کرد پشتی تی قبول کردن دوز وده با پشتی دوز وده با جی ایدی پروسه دراز جی دست پیدا که جبوان 4 کسان دوزگر بویره سزای زندانی کردن دخوازه جبو 3 کسان سزای حتی لگل سزای حتی جبو وان 3 کسان باوی که جدا سزای 11 سالان حتی 18 سالان جی یک گرتیگه تخواستن جبو کسی که جی 5 سالان حتی 12 سالان سزای زندانی کردن تخواستن جبر کو شریکاتیا تاوان کریه جبو کسی که جی دوی رنگی سزا تخواستن و کمگوت ادانامه جالی دوزگریه و هاتبو آماده کرن و دادگه جاو ادانامه قبول کریه ادانامه ده درباره بویاره ده چه تگوتن که 18 ریبندان ده واسایی تکیا جباشر کردستان تل سبینه لوکانته که دسکنه و پشتی که دسکنه جی کسی به نام فارس آ تیوی لوکانته 3 دقان دسکنه چافدریه دکه و لگل عبدالله آ پشتی که او ولاتین باشور هاتیش لوکانته در دکوین پایوان و ساعت 12:30 شوه جی واسایی تا کجران نزیکی واسایی تا مغدوران دبه و دبه جوان دما که هر دوره دادشن دبه جنوان لاستیکا و تقیه واسایی تا خواه بسکنن که ام آلیکاریا و بکن ولاتیش باشور هاتین جی باور دکن واسایی تا خواه دسکنینن و لسر ویا که جی او 5 کسان دوی واسایت ده هنه تینا کشتن و پشتی وی جی چانتا یک و پره جوی واسایت تینا درخستن لسر وی بویاره 4 کس تینا گرتن جوان 4 کسان جی فارس آ و عبدالله آ دبیجن جبر کو دین وان هبو وان اف بویر کریه جبو کو پره جوخارا پیدا بکن وان اف بویر پک آنینه لیوی دم دیار کارودانه که گلک مازن چه ببول باکوره کردستان و توایی ترکیه لباشور کردستان جی گلک اصلا گوته بکو او باور نکن او یک جبر پرا چه ببانجی جبر شلاندن آشی جبر داینا دینان چه دبه دویل پرسینه که گلکی برفراحتر بکرن و گلک آلیان سیاسی جی بانک دکرن که دوی اف بویر همو آلیان و وره رونی کرن اف بویر اگر آلیه و تاریخ هبنجی و دوی پیواجوه ده گلکی به روژاوه وش ایروپه ده ایدی جبرکو ده داراز دست پی بکه ده پارێزەر بکارن بە ئەوەیەکی ئاکتیڤتر چالاکتر vê prosê bişopînin û pirsê xwe ji kujera bikin di vê çarçoveyê de di vê proseyê de êdî eger aliyek dinyê vê bûyerê hebe jî dê zêdetir were nîqaşkirin û dibe ku zêdetir were zelal kirin lê ji îropê de êdî wê daraz li vê bûyerê binêre û li Mêrdînê ev bûyer dê were dîtin ji bo mexdûran malbatên ku hatine kuştin malbatên wan wê proseya hiqûqê çawa bimeşe û hîn nediyare ji ber ku ne welatiyên Tirkiyeyê ne lê baroya Mêrdînê gotibû ku ew amade ne parêzeriya wan malbatan bikin û wê em dizanin baroya Mêrdînê çend parêzerên xwe jî ji bo vê mijarê peywîrdar kirine wê baroya Mêrdînê û gelek baroyên dinyê Bakurê Kurdistanê jî ji vê proseyê ji nêz ve bişopînin baweke xwebexş wê parêzeriya malbatan jî bikin. بله ماهر یکسل هفکار ما جه دیار بکر دست خوش ماندی نبی